Samueli wahiri mliangoni wa 15. Amunoni analala na Tamari. Baada ya gago, Abusalomu mwana wa Daudi akikala na ndugu yake wa kichemuzo arefa Tamari. Amunoni mwana mwingine wa Daudi akimuhenza Tamari. Amunoni mbuzika jomu hatakikala mkongo kwa utwaye Tamari ndugu yake akiche maana wale kazamanya mlume na jereni vikomu kumuhenda utuo wosi. Vikara Amunoni wera anamsena refa Jonadabu mwana wa Shimea ndugu ya Daudi. Jonadabu were ni mlachu jomu akimwamba Amunoni, mwana wa mtawali, mbona unaonda kila siku? Mbona kwanza kunaambira? Amunoni akimwamba, mimi namuhenza Tamari ndugu yangu Abusalomu. Jonadabu akimwamba, ngira kitanda ni uzihende kufahiwa. Baba yake za kulolo ng'ombe na henza ndugu yangu Tamari azanipe utua kuria. Na nigitire chocha kuria kunoni nalola gonyani risi. Ba Amunoni akingira kitanda na kizihenda katamirwa bule. Mtawala roho kuza mlola. Amunoni akimwamba, na kuvoya umpe ruhusa ndugu yangu Tamari azane gitireke kichache gonyani risi. Baada ya kumuhumira ujumbe Tamari kwa nyumbani kumwamba, enda nyumbani kwa ndugu ya Amunoni na ukamtengezera utua kuria. Baada Tamari achenda nyumbani kwa nduguye aliyekalaza hambalaza akihala unga. Amunoni anamlola akuvuga na akitengeza keki akizangiza kikalangoni ngonya akizikamuhoni akizimboza makikalangoni aking'ombozera ela Amunoni akikahala kuria. Amunoni akiamba senzi kuona mtu haha baikila mtu achambulanze. Amunoni akimwambira Tamari, hebu nirehera chocha kuria mumu mwangu chumbani ili unirise. Na Tamari akihala chocha kuria alichokalaza kigita akirehamo chumbani mwa nduguye. Ila ramuhurikira arie. Amunoni akimgwavukira akimwamba, nzolale nami ndugu yangu. Tamari akimwamba, hata bule ndugu yangu usinilazimishe. Utumuka umvira kuhendwa bule mumu Israeli. Usihende upumbavu. Vikaro kihendajo ndaifita hiyo aibu yangu. Wena wenda kalahere mwanga wao wapambava Israeli. Vikara bai na kuvoya unene na mtawali iye kadima kukahala unihali. Ela Amunoni akikahala kumsirikiza. Vikara kwa ukalahere ana nguvu kumshinda Tamari wamlazimisha na akilala naye. Wenya Amunoni akimumena vivi kwa kumumenakwe kwa kala kunjicho mkushinda virari jo muhenza mara ya kwanza. Amunoni akimwamba, uka mbole. Tamari akimwamba, hata bule kuko kuninga uninga koni kui kuriko jozijo nihendera. Ela akikahala kumsirikiza ndo akimhaya mtanare kala akimhumikira akimwamba, msembere zangu yuyu gonya ufunge mriango. Ndiye muhumikia kimwamboza konze na akifunga mriango. Tamari raza vala valorire maana nguo zizo zere zinavala ni ana akicha mtawali mareo kala ni mabikira. Bai Tamari akizigwa mwagira ivu rakitwa na kiritaruro valore rire aro kala zarivala. Akigura kitwa achenda kuna na rajomu. Abusalomu ndugu akimwamba, vize ndugu ya Amunoni zakala nawe. Vikara nyamala ndugu yangu, iye ni nduguyo. Usike kituki kimoyoni. Bai Tamari kala yake nyumbani mwa ndugu ya Abusalomu. Mtawali Daudi ariho gasikira gaga gosi watsukirwa jomu. Ela Abusalomu kanenere na Amunoni rizo heduri maana wamumena Amunoni kwa kumugaidi Tamari nduguye. Baada ya miaka miri Abusalomu ariho kala na nyoga ngonzize kuko Baali Hazori uriho hena haka Efraimu wasungana akilume osa mtawali maze kuko. Abusalomu akimwendera mtawali na akimwamba, mumikia zari hanyoli anyoga za ngonzi. Vize mtawali na humikia mada kwenda hangwenga na muhumikio ye mtawali akimuzigiza Abusalomu akimwamba, hata bule mwanangu fusende hosi sizefuka kuremera. Iza Abusalomu wamdedeja ye mtawali kakubalire bule ala akimuhasa. Gonya Abusalomu akimwamba, kala wakunda kuuza bego na kuvoya mpe ruhusa ndugu yangu Amunoni ende hangwenga nasi. Ye mtawali akimwamba, ni kwani nende hangwenga nawe? Ela Abusalomu akimdedeja jo. Kwa vizho mwisho akimricha Amunoni na anangi na mtawali mende naye. Gonya Abusalomu akiambra humikia akiamba, sirikizani wakati Amunoni ndiho kalaza rejo ni divai na nikimwamba mupigeni Amunoni mwalage msagohe kwa kukala mindi kala nizamulagiza. Bekala na nguvu kiza msikale yaoga. Baya tu Abusalomu akimuhenda Amunoni jo marijo kala mazalagize na Abusalomu. Gonya wana masa mtawali makirungarara. Kila mwanga akikwera nyumbu wakwako akichimbira. Sara mirongo mihao. Vikara marao kala mangirani uvoroke mfikira Daudi kwamba Abusalomu azalaga ana osa mtawali hasalire hata mwenga. Mtawali akirungarara akitarua nguozi na akizigwaga ti na humikie osi marao kala maimire hina yena. Makitarua nguozi
koo zao. Ila Jonadabu mwana wa Shimea ndugu ye Daudi akiamba, bwana wangu usonokala mazalago wanaosa kilume mana ni Amunoni ndaziefa. Gaga gosa Absalomu wakala kiganena hangu siku iria huwa Amunoni ario lala na Tamari ndugu ye kwa lazima. Baivivi bwana wangu mtawali usigangiza mautu gaga moyoni kukala anaosa mtawali mazafa mana ziefa ni Amunoni hakeye. Wakati huu Absalomu akichimbiria yo kijana kala ni mrinzi wa tsuha maso na akiona atwanji mana taramuka. Mana zanangira nyuma kanda yao mrima. Ya mrinzi achenda kimwambiriza mtawali, mtu mimi naona atuma naza kula pande za Horonaimu hande lumwenga lwa mrima. Jonadabu akimwamba mtawali, lola ana mtawali mazire hereni za kuambira mimi humikyo. Vikikala riho marigiza kuna na visho. Ana mtawali makiza na makipiga lonzo makirira. Na mtawali hangana humikia osinao makirajo. Abusalomu akichimbira akiwendera Shelimai mwana wa Mihudi mtawali wa Geshuri. Daudi akimrira mwana Amunoni kila siku. Abusalomu aliho chimbira wakwenda Geshuri na akitoa kuko kwa muda wa miaka 5. Moyo wa Daudi roho kumbola na kifa cha Amunoni. Daudi watamani kwenda muona mwana Abusalomu. Abusalomu aliho chimbira wakwenda Geshuri na akitoa kuko kwa muda wa miaka 5. Moyo wa Daudi roho kumbola na kifa cha Amunoni. Daudi watamani kwenda muona mwana Abusalomu.